Angazi South Africa noma mina ngedwa nonovala. Hayi dubula bafethu. Ungathi TikTok i-social media sizonihlomekisa manje. Kungabhlungu ukuthola umoya oza kwethu ku-social media ebulawela noma ukuthi uyalimala uvelelwa ukulimala ngenxa yezinto ayikhuluma ku-social media. Futhi ku-social media kufanele understand ukuthi sisuke sodlala noma understand ukuthi sisuke soyikhulumela nje for socialize. U-social media ungawenzela izinto eziningi kakhulu. When it comes to i-success amabhizinisi nakho noma ezintweni eziningi oyidingayo for ukuxhumana nabantu. Yes, ubebhedile ukuthi uMavava ukhuluma ngalendlela akhulume ngayo. Kodwa ngicabanga ukuthi kufanele kuze kube personal ngalendlela yokuthi uze umthuka umuntu. Ekugcineni kwakho konke ngoba kuthiwa mase kuhlangana abantu ibona abajika futhi bethi hayi into ya social media eyalana mase sibonana sabafowethu. Leyo nto leyo isuke ingasasebenzi. Khona abantu abangakwazi ukuthi beyithathe leyo nto beyi-address ngendlela noma beyi-maintain ngalendlela osuke ilindeleke ngayo. So ngiyazwela kakhulu emazweni akhulunywa udubula mangabe khuluma ngoMavava ngalendlela. Sawubona kuphi nakuphi la kufunyana khona lo mbuso njengamanje. Cela ukuthi mawusuku lakho lokuqala la wenze sure ukuthi usu-likeile wa-subscribe. Mawukuthi i-page la Facebook la ubona khona ngicela ukuthi ungifollow. Wenze sure ukuthi ama-video mangabe wabona njalo wenze sure njalo mase kufana ama-video uwena oqala wabonayo. Uyalike mangabe ku-Facebook ungifollow, uphinde ulike futhi mangabe ku-YouTube njengamanje wenze sure ukuthi uyasubscribe. Udubula ke owaziwa ngokukhuluma nje ngesayidini legcwama elisha mangabe ke kusuke kuphikiswana einkundleni zokuxhumana. Kuthuke owaziwa kakhulu ngoMavava einkundleni zokuxhumana. Wambiza ngempukane, wambiza Ngenja, wambiza ngayo yonke into abefisa ukuthi ambize ngayo ku-social media. Washo nokusho ukuthi angeke azamenze lutho epageni lakhe, ayikho into angayiphawula ngaphandle kokuthi sebengaphendulana ngama-video. Angamvala ko-live kodwa ke angeke azamvala epageni lakhe la TikTok. Okay, inkulumo yadubula ithe mangabe khuluma yavela kanjeni. uMavava mfoko sikhakhana awuyibambe la phezulu, awuyibambe la ngihlale ngizwa kuthi nekhanda elitshekile nje nenqondo ngiyibonile ukuthi itshekile namhlanje. Ngubonile ukuthi nekhanda nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho. Bengingakwazi mina bengihlale ngizwa nje kuthiwa uMavava mfoko sikhakhana unekhanda elitshekile. Ngibonile ke ukuthi nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho. Wena mfoko sikhakhana. Ngifikile ku life wakho njengoba bathi bengithekile nje abantu ukuthi ngize ku life wakho nale zampukana athi ugcwele nazo lapha na kulo life wakho loyana ngafika khona. Ngithe mangizwe ukuthi ngikhuluma umsangano njengamakhandenu ngase ngisuka lapho ngase ngakhomenta inkulumo yami ngayibhekisa kulo mfana la kade ekhuluma lapha ebengimthuka wathi usuka lapho wena usungivala ngama-comment. Wena Mavava wasungivala ngama-comment. Uyenzelani leyo nto? Lalela-ke wempukane ehlaza enkulu. Wena uyimpukane ehlaza lenkulu yaleli toilet engaflashwa. Wena ngoba ukwazi ukuthi uvuna uMax njengoba uMax esanganile nje bese wena ukhomba ukumvuna. Uzukhipha igama lokuthi wena. Each and everything eyehlakalela uMax njengamanje wena uzoba involve. Okusho ukuthi wena uyamvuna uMax kulento ayenzile. Uhambisana noMax. Wena Mavava uyimpukane ehlaza lenkulu. Inqondo awunayo, ayikho inqondo. Hlale ngithi unenqondo, cha ayikho inqondo. Uyongivala nje kuwonke amana akho life bakho la bavala khona, la ungivale khona ukuthi ngingakhulumi. La, this is my platform. Ukwazi ukungivala. Into kumele uyenze nje woza lapha kuzongibuka ke manje. Sengikutsheleza yakhe indaba. Inqondo awunayo mfana wakaMavava. Awunayo inqondo. Bengihlale ngithi inqondo unayo. Hayi awunayo. Ukuthi lo mfana wakaMax njengoba esangana kanje yana nje sangana ubusuku nemini khona umuntu ongathiwa emdala njengawe nje ufuna uMax. Ufuna uMax njengoba egula njena. Okhomba ukuthi uhappy njengoba ubobelele lapha nje enakho esibhedlela lo impilo yakhe wena ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo. Ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo. Hayi Mavava inqondo ayikho. Inqondo awunayo Mavava, useless. Awunayo inqondo Mavava. Awunayo inqondo. Uyabona kunomfoko lapha na okhulume kamnandi kabi useyamiyeza. Khulume kahle kabi useya lapha. Wathi usiyalenta akafisa ukuthi yena iqhubeke the way iqhubeka ngakhona. Wathi yena ufisa ukuthi lento siyilungise ngendlela efanele. Ukuthi ilunge ngoba
kube khona nokuzwelana. Yebo uBobo wakhuluma kakhulumaye naye ikhulunyiswa into ayiphekwayo esingayazi thina. Bese kuba ukuthi ke nangoke sehlakalelo lenkinga le emehlakalele. Akumelanga kube khona abantu abakhomba ukujabula ngesimo esehlakalele uBobo ngoba kumanje usenakho useyintweni ezuthu kungenzeke ebuye ephila ngokuyekhanda njengoba kuthiwa washayeka ikhanda nje njengoba silazi ikhanda ukuthi sensitive kangakanani kungenzeka futhi ebuye ngaphili. Wena Mavavu nesikhathi sokuthi kumele ujabulele ukuthi unakho uBobo ulimele ubunjalo lobo uyinja mawunjalo Mavavu uyinja mawunjalo uyinja ufana nalenja lekuthiwa uMax. Mawukwazi ukuthi ungavuna uMax njengoba kade khuluma kanjena ukhomba ukumvuna wena bese uqede lapho ungiblockele ukuthi ngiba against inkulumo enikhulumayo nalezi ampukana ade ukhuluma nazo njengoba wena ungenkulu impukana uyimpukana enkulu ehlaza noMavava edla amasimba. Ngiyema lapho upart 2 uyeza bhuti uyeza webhuti uyeza upart 2 wabuya ngiyabuya ngeke kungivale la this is my platform ngeke kungivale la ngeke kungenze lutho Mavava la ngeke kungenze lutho iplatform yami la ngiyazenzela la ngiyazenzela la ngiyakuphendula la nguphendule ngubhekisele wegcina ukungivala kubo life bakho la usangana khona nomhla ka1 nalezi zinja lezi ezinye ofana nazo. Ngicasule kabo Mavava ngicasula ngingakwazi awangicasula unginyanyisa unginyanyisile unuka njenge-toilet leli lingaflashwa le ndizimpukane ezihlaza weke loyo mawukwazi ukuthi kumele ube uvune lo mfana ukuthiwa uMax njengoba besangana nje kudunguzela isizwe sonke sikaMaskandi neSouth Africa yonke ngento ehlele eyahlakalele uBobo bese lo mfana ezokhuluma manje bese wena ukhomba ukumvuna ubunjalo obuyinja Mavava mawukwazi ukukhuluma kanje kusho mina udubula ngiyema lapho.